nasloniti. A, tam se radi projekcija, isto, vidim. Dag je složio, to super. Korez, da, hrpu sitno. A, da? Odlično, moram pogledati. Da. Ovdje je ušao mjesec, pa gore desno imaš baknicu. Da. A? Da. Isuse. Znači onako bijelo, crno, ovo je sad. Da, to je posebno zato jer se vide sa strane ove baklice. Kužiš? To je poseban filter koji gleda samo vodikovu liniju i onda se vide ove protuberance i sve. To crveno kao... Da, to je sunce i sa strane okolo njega se vide sa ruba kak skaču baklje. Da, Ono, baš gore desno Da. ima jedna super, ono. predobro. Da. Se vidi. Kaj uživo? Slika svaki. Super. O, timelapse ćeš probati. Aha, zapravo odustao sam, to mi je bila ideja, ali neću jer previše mi pleše. Kako se kuži da je tamnije, ne možeš raditi. Dobro, dobro, sorry. Mogu se ja skroz približiti. Može ući u teleskop i snimiti iznutra pomrće. Čovječe. Samo kod mene. A tu imaš neke veće i neke manje rupice. Samo ovdje možete vidjeti puno njih odjednom u kartonskoj kutiji i možete ući među njih. Laž je da postoji samo jedno sunce. Pogledaj koliko sunaca zapravo postoji. Tako je. Lažu nas. Lažu nas. Evo, kako jedno sunce? Ja sam ih zbrojao, ima ih 10 barem. Tako je. Ono buš mi poslala. Pogledajte više struku povrća. Nikada takva nije bila. Bob, je li bilo puno ljudi? Ima još uvijek puno ljudi. Bilo je puno ljudi. Kakvi su ti dojmovi? Ljudi razumiju što se zbiva? Da, Da. uglavnom da i super su, jako su strpljivi, čekali ovako redu jako dugo i s obzirom da smo tu malo puštali naše preko reda i fotografe, to mi je bili su svi jako pristani i uviđavni i uživali su u pogledama na sunčeve baklje, bilo je i ne vrem verovati, tako, genijalno. Su postavljali pitanja neka čudna ili okej? Ne previše, uopće zapravo brzo su se izredali, ja sam se trudio koliko sam mogao malo pričati i objasniti i na letke upozoravati da tamo ima informacija. A kako je kod tebe bilo tamo? Ono je bilo genijalno kako si složio taj kameru obskuru. Da, ja sam morao raditi reklamu glasno da bi došli kod mene. Jer Ja sam ih stalno ljudi slao. nisu shvaćali šta je to jer nema nikakve cijevi, nema ničega. Onda Da. nije bilo baš jasno čemu služi. Izgleda kao gomila smeća u biti. Bog. Tako da sam morao ljude mamiti na razne načine. Vikao sam, ja jedini imam u ponudi puno sunaca, svi drugi imaju jedno. Ovo je jedini dokaz da ima više sunaca koji se vrte oko zemlje i tako, onda bi ljudi došli. Da. Ja sam i stalno govorio jer meni, mislim, to mi je najgenijalnije od svih, baš sam rekao, ta projekcija, kako su se fino to doma mogli napraviti. I super je složeno, baš je ispalo dobro. Hvala ti. Da vidimo malo... Pogledat, snimit. Sad se red malo. A kaj je Bex došao na kraju ovo sa ovim svojim? Pa bili su na trgu i na Cvjetnom, na